banal na nainduling Diyos. Emo sana pisawiling aklismi kaya ka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligayat, kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induling kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kinlagining pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
Antipo ng paraging pamag. Ingin mo sa layang saslaw, marakaring taong banal, paring maganaka, paglunos at makatuliran. Banting bato ang pamilya ng Diyos, may tibon-tibon tamungan, kinglagin-lagin pa, ang kuningalang at muling banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutapang Jesucristo ay tuguin ng Diyos, ating pamakiyagon ng banal na Espiritu, natili sanang parati kay kayo. Kaya ka antimurin. Kaluguran, ikataibigan na rin ikatamong pinagtuban, at hindi mong kakurupaman, nagkatalang hindi at sisyan ding sablata mong kasalanan. At adwanta mo king Ginoo, ingkalam ng lulos at kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteri. Ginoo, nung burian mo, apakayap mo kami. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo, dinatang ka kambening danong, ning kekang binyag, at daya ning kekang kamatayan. Kristo, pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, ikayng patutu kang Jesus. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alam angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pepabalo mo ing pangabayit ning kay kaming talapagligtas, kapamilataning aslag ning metong atala. Manartili na kesa ng patnubayan, kapamilataning kayang sala. Uling ya ing mabibye at magari kambemo, at ning banalay Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alam angga. Amen. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Uriyan ne ing Ginoo o Jerusalem, ulitan tayo po. Uriyan ne ing Ginoo o Jerusalem. Uriyan ne ing Ginoo o Jerusalem. Uriyan ne ing Ginoo o Sion. Yaw ing patipe, kalipe, yaw ing patipe, kalipe, masud. At kanyang pagkawanan, kalipe, mang anak. Uriyan ne ing Ginoo o Jerusalem.
Ibalik kabayaran ng kanyang ng halalan at ang mayang pinipili kami makamakon siya. Walang napuso ang gabi matupad, keting yato. Puriyan ni Ginoo Jerusalem. Kapagpaluan ng mga ko, binubugan at ubusan ang Israel. Pagkakang bansa, hindi ay at ang plano, hindi magkautusan. Puriyan ni Ginoo Jerusalem. Talakan tapo, bantarangalan ng mayap abalita. Mababasa king mayang balita ng San Lucas. Gaya ka, O Ginoo. Minsan ito, at si Jesus, king medong anong na ning medong lalaki sa sakit getong mabilog ng katawan. Pinaningin ni Jesus sa kapya, pinaraman na malinawan na. Ginumuri ang papakayang mo ko. Pinandiyan sa Jesus ang gamot na, at di ko langane. Uli ko, nana, umayap ka. Pinakuyang ketong lalaki, at nga nagbinyelilin, Jesus, kaya. Yan ba niya yan tinihin naman? Tunay mo na ang sasadote, palawag na kaya. Pinahon kang payin, imong inutos ng Moises, ban patunayan ka rin sa blaking ngeni, malinis na ka. Daputing balita tungkol kang Jesus, lalong may kalat. Inyamin talakeya, ring dakal ataw ban makiramdam at payudo, king miyayaliwang sakit da. Makanyan man, maralas yang pupunday Jesus karing lugal at tahimik at karinya manalangin. Pakamalan kong bininyagan ang mayak ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayong sabla. Baloyo po, early this year po sana, palako kuno po ring aliwang online masses tamo. Uling naman po kaila at lingad, king balang metong kay katamo, nadakal no ring sisimba. Last year pa, isipan ko na, plano ko na, ang yanging kay katamong Arsobispo Yapong Dong Lavarias, si biyana na kami na ditak-ditak, lalakoyo na la, ring misang online yu, ban kanita ring tao, elamasane king virtual mo, muntano king pisamban, at iyapin po, ingapansinan ko yan, dakal no ring sisimba. Dapat early this year, ilako ko na yung online masses tama. Ikayo mismo, na kayo virtual, no na mumunta na ko king pisamban, uling mag-okay na po yung sitwasyon tamo. Na po? But, look what is happening now. Na po? Itang, bala mo yata may babalik na naman yung dating sitwasyon tamo. Nano na naman ini. This day po yata, nanding check ko nung ko magkamali. More or less 21,000 na po. Ring mig positive king COVID. King bansa tamo. Sesela na naman yung dadalanan tamo. Ang yang karing pangadita mo, ang yang karing panalangin tamo,
Pota mo pong Santa Misa, basa na ning kay katamong commentator ang poing pastuling pari. Pota nga tsuta na, king dake na ning parti na ning kapaldanan at kaligtasan, napansinan niyo po, neng kaya ko, bayo yung Santa Misa, potang lawan ko na laring pamisa, potang at tsuna ko ketang malagwang kapaldanan at kaligtasan. Neng kaya, mas dakal pa itang lulungkot ko, magmalun ko. Bakit? Ot bala mo yata nga kung mimisip, elang mababawas. Ding pangadita mo, para king kapaldanan, pamipakayap, kaligtasan. Ne po? Kulang na mo kalampagan tayo nga pong Ginoo eh. At sabihan tamo kayang, hello Lord, are you there? O Ginoo, atyo ka ba? Nakiramdam ka ba? Akakit mo ba yung pamagkakasakit me, Ginoo? Akakit mo ba yung panigapu me? Akakit mo ba yung pagparalampu me? May kadini nga pansinan ko, ining aklis ko, ang yangi kayo makanyan mo naman po. Na po. King mi pa sa ebanghelyo tamong eni, nga na punitang leproso na tao king Ginoong Yesus. Nga na, Ginoo, nung buriyo po, apakayap yuko. Kalago nga mano, na po, Ginoo, nung buri mo, pwede mo kong pakayapan. Lord, if you wish, you can make me clean. Nga naniting leproswan, ataw. Nga naniting ating sakit, ataw. Baliyo po, aisip ko mo, pwede tayo pong lawan. Pwede tayo pong lawan, iting sinabi na, niting leproso na tao, king aliwang panlalawe naman. Lawan tayo king aliwang anggulo, iting amano na, ning leproso na tao, linapit kang Jesus. Halimbawa po, kasabi kayo po ing kakaluguran ko, kapilan pa mo, at pipagkwentuan miya po ing metong kakaluguran ming tomador. When we say tomador, that means sunog baga king alak, masikan minum. Ne po? Itang aldoldo, miminom yang miminom. Pipagkwentuan miya po ining kakaluguran ko, kapilan pa mo, ining metong mipong kakaluguran, at tomador, masikan minum alak. Bawal na kayong miminom, pero sigiya pa rin po. Nako po king kasabi ko, Brad, nung talagang buri na, agawa na. Ale, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Nung talagang buri ng tuknangan, gulutan, minum pa, agyaw na, agawa na. Nga po king kakaluguran ko at tatanguya sa sang-ayon niya, kingamanuan ko. Karingega na ganang dadalanan tamo pungeni. Karingega na ganang malilyari king biyeta mo. Karingararanasan tamo aldoldo king pamibiyabiyeta mo. Kasakitan, kapag subukan, problema man yan, kaligaligan man yan, atin tapo nga duwang bage. Aduang bage, apedi tamong lawan, pamaglalawe. Aduang pamaglalawe, king biye. Mumuna yapin po ini. Ing mumuna medyo mababoya. Itabang po tang mga di ka kingapong Ginoo. At panekang mga di kaya, lalapit kaya. Unang bala mo itang, at yun na kaya itang kinat muna ka, sinawa na ka. Kay ba't ing sabihan mo kaya, mumuna. O Ginoo, nung buri mo, ala ko may COVID-19. Ale, o Ginoo, nung buri mo, ing sitwasyon niya sa lese mo, nanano karugo. Pero ikabisa nga tamo kaya. Paborin mo kami mo, Ginoo. Hoy, tayo mo muna. Mababo. Ing kadwa, malalamya po. Anti mo mawaring sasabihan king Ginoo, potang lalapit ka kaya't mga di kaya nga mo mawari kaya. Ginoo, inipong kasakitan adadalanan ko, eke agyo. Pero ikayo po, agyuye po. Masanteng. Ginoo, eke po agyoy ni. Pero ikayo, agyuye po. And if you want, O Lord, you can cure all of us. If you want, O Lord, you can cure me. Pwede meng itabi, palakuana, ining coronavirus. O nano ya pa ining Omicron virus, Ginoo. Baliyo po na kay po talaga, at sumupo king disposisyon ng tao yan. Panlalawe ng tao yan.
Karing sablang malilyari king biyeta mo, kasakitan kapag subukan at miyayaliwa pang kaligaligan, at nepuking kasanting, ing meto nga milalarawan king lipas sa ebanghelyo. At inya pong gewa, itang masakit na tao king harapan na ning Ginoo. Migsakabya. Yeah? Migsakabya po. Migsakabya king harapan na ning Ginoo nga na ning ebanghelyo. Balo yo po, lawan nyo na, lawan nyo po. Potang migsakab na kaking meto nga tao. Ika mo, migsakab na kaking meto nga tao. Aliwa pa king nga pong Ginoo yan ha, tao pa yan. Potang migsakab na ka, king harapan ning meto nga tao, yung buri ng sabyan nita, magparalampo na ka kaya. Magmakalunos na ka kaya. Potang migsakab na ka, kay ba't ing lupa mo at king gabon, buri ng sabyan itang taong lalapitan mo, panibala mo nang ing sabla kaya kasi lana ka nga karapat pa. Magbaka sakali na ka mo. Sagad-sagad na karugo. And this is what we call not only trust, but humility. Not only trust, but humility. Sabi ra po, talaga kanong kailangan tayo, ingkaing, bakuna, yakpan walang kita. Talagang kailangan tayo po yung booster. Ban kano kanita, matibeta mo katawan, atin tampan ng galang. Pero, atin pa pong mas may git. Karetingan, kailangan tamo. Itang spiritual side. Tamo, nano yay na? It is our capacity to be humble. Itang kapakumbaban, kingarapan na ni nga pong Ginoo. Itang maniwala ka kaya, magtiwala ka kaya, at siyempre, pasahop ka kaya, uling sopa na ka. My dear friends, I believe this time, faith can only be defined by humility. Faith in this time, can only be defined by humility. Kutang kumupo kayo, kapilan ka, tauling linapit king apong Ginoo, at migpakumbaba ka, king harapana. Makiramdam ya, sopa na ka. Ako panwalan ko, ing Omicron virus, alabanan tayo po. Alampasan tayo po, iti nung magtiwala tamo kaya, king mit mong kapakumbaba na, ning pilublupan ta. Kalakad kaman po. Manalangin tamo, king Diyos, pa, kami tubod, king kayang anak, bangketa, ring magkasakit, may pamatulanda. Mit mong tiwala tang manigapu kaya at karing balang kayadwanan, ngayongan pong manigapu, ginutag kilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Ulitan niya po. Ginoo, tagkilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Para king balayaning Diyos at dingkeyang pamuntok, mitmong lugod at ganakarasa ng gampanan, ing manimunarang katungkulan, dikilking panyulong ning kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginutag kilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Para king kekatang bansa at ding sabla ng pamuntok, ing hustisya at ikakayap ding malda, yasanang itaguyod da, at ibalik da ing pamisan metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginutag kilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Ring kaluluwa at sakit, pamatulano sana ning Diyos, at pamalas na karela ing kayang lugod at pamaglingap, ipanalangin taking Ginoo. Ginutag kilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Para tatangang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makiramdam king espiritu, amanoknangan karing kaya katang puso, at papabalo kaya katamo, king mensahe ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginutag kilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Iabetala mo naman po, karing kaya katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, ding pamilya Pineda, pamilya ng Diaz Min Uera, pamilya ng Armando Salazar, pamilya ng Nicasio Timoteo, pamilya ng J. Cruz, pamilya Makasaet,
at king Sacred Heart. At para king anibersaryo ng Kebaitanda, Riroy Espiritu, at para king kaligtasan, ligtas sa pamaglakbe ng Joy Christine David. At para king espesyal na intensyones, dari Emeline Guevara Angeles, Amelia Baby Julian, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malam, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Mrs. Lizzie Viray, Catherine Ann Dimitri, pamilya ng Baby Julian, pamilya ng Ernesto Go, Trina Yazon, Helen Palma, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, at Daryl Francis Sanchez. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Lilia Halyare, Emilio Guevara, Mario Pasion, Violeta Reyes, Ryan Yap, Jericho Singian, Casey Singian, Melissa Villanueva, Daiko Tolentino, Familia Tolentino, pamilya ng Juby Santos, Karen at Gia Gintu, Gisela Remulla, Rael at June Pamintuan, pamilya ng Carl at Happy Romero, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan na rin kapatadtamong Neyango Nabie, lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Marcelo, Dolores, Roman, Maria Corazon Bursena de Leon, Jamilyn Miranda, Romeo at Irene Soriano, Julio Santiago, Catalina at Evelio Carrion, Felicidad Messina, Jessie Alonte at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang hala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, tagkilan mo'y sakit mi at kumayap kami. Ngeni po doon tayong sarilitang kapagnasan. Oy paming mayupaya, tinubod mi kay kang anak busal mi, ban ipakit ding lihim ning kay kang kayarian. King kay kaming kainan, pagkaluban mo kaya sanang teta ganat sikanan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sigluban ulining kay kang kayapan, tinggamay ting tinapay ang pagmikeka. Tinapay ang bunganing gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biyan. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sigluban ulining kay kang kayapan, tinggamay ting ala kay ang pagmikeka. Ala kay ba't kinubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ng kalatuwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Kapanisanan ni Kikang daon karinggamat mo, kikapurin kaligaya ni Kayang Lagyo, kikakatamon kasaklala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipa, mimiglalang, kingkay kang pakalulu, tanggapan mo sana reting kay kaming hayin. Kapamilataning pamakirake mi kaniting Eucharistia, apakyabutan mi sanang lalong mibiyebye king luguda papasyag me. Itingan po aduan me,
king kapamilatan ng Kristong dinumi. Ing dinu manatili yake kayo, At kaya ka antimo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king gini. pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang barati, at numan karino ipa Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kingaldong iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanang gamong tangka king kaligtasan at pepakit na, bilang ing salaring sablang tao. Ngeninging ligaya na sinlagbusal me, binayo me ing ketawan kingalanang ganang larawan. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dangpamamye kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuying banwa ting yato king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad diyang daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banal o ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami magyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at nanye. Iti ing kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyag mo naman kay bandingapunan kinuaning kalis, pasibayang kay pasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubli ang mebye, I Kristo datanyang pasibayo king kawakasan ning panahon. Inyangeni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyugli ng mebya ning anak mo, daraon nga keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing sant iglesia mong makalaganap king meto o yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ipasyano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang neyangu na biya, lalong-lalo na, di Norma at Maria Corazon. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo pagkay kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king keka baning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang bened kaya ipang mayupayang tuto, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alam angga. Amen. Ngani po, ante mong anak ng inampuning kay katamong maya pagino, mausta mong inikeya, karingamanong tiro na kay katamong Jesus.
Ipamingat Chupanwa, bisan banging nagyumo, datang ke kami, hingkayarian mo, ni pamintuan mo, ugmo, king yatu, at king banwa, ni pamintuan mo, ugmo. Hingkang kanami, kinaldo akaldo, ibiemo ke kami, kinaldo meni, at ipatawad mo ke kami, ring salami eka, anting pangamatawad ni, karing ikasalat kami, emuke ipay, sa hulking tukso, nunay kabuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at kayupayan at ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaligdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ni kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuli, Bakit tapong ening, misasan na itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. kapayapan po amo. Kordero ning Diyos, amidalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amidalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amidalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Niyo, ing ginutamong Yeso Kristo, ing kay katamong malunusan at ing ginuning kapaldanan. Ing kordero ning Diyos, sumilalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona, para king pamakinabang. Pepakit ning Diyos ing lugot mo kay katamo, inyang tinubod ni ing bugtong ng anak, ban ni kabiyatamo king kapamilatana.
O Diyos, sa ipame, kaniting Eucharistia, tatagkilan mo ring biyeme. Papanatilyan mo sanang mabiye, ing lugod mo karing puso me, bakit maging karapat dapat keka. Itingan po adon me, king kapamilata ng Kristo ginume. Amen. Ing ginuman na tiliya kay kayo, At kaya ka anti mo rin. at bendisyonan ako maning Diyos, sumayubayang tuto, king lagi ng iba, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang na, umeno ko nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.